Kapitan Inteng! Marituyang, apay ajak makitkita ni Badong Mau. Nagbakasyon pa'y laeng ijay kabagyan na. Gaputakan ayon kami ngamin nga agapa, maray. Noan niya launay ayat ipagapapaan yaw. Kano ka na yun mo't ngamin nga agungungan? Kahit Induron ko tay motor na iso ana tumba, kat nagasgas tay takyag ken patong na. nagalas kamatan Marituyang. Naiturad mo ngay naramid dayta. Masikura anak ngamin nun, kanayon nga agungungag. Apay akanayon nga gungungay. Gaputawan makukwartami Apay ngamin ngawan makukwartayaw. Awan nga raw. Dayta tirason no apay akanayon na napudot ti ulo ni Badong Mau. Iso akanayon nga gungungay. Apoon matinang iduro na iti motor na. Iso natumba, kat nagasgas titakyag kan patong na. Wan maray. Ay na, sana nasaya at tinaramid mo, Maray. Dinisgrasya matan di asawam. Kasano mo nga may? Kat napunwa na kaun. Tinong patong panak pa ide Aniya, Gapo nga rudawan ko kwartamay. aniya. Apay ngay. Madi ati kastang aramid. Noan niya kumatipoon tiririyaw. Dahi jay ti sulbaran yaw. Asaan kat nga agdinangran kayo? Bay amon maray. Taagyan ijay ayan ti kabagyan na. Tapno awanan ti kaapak. Ay na, saan nga minakasta Mare? Agamiris ka nga Nagado ka ngay bagbagamon. Ne. Inak man laangan. Tamok mo't laang adinak pautangan. Sigay, innakaon! Nagado ka ta sermon maaw! Una yan ni Marituya. Tasaan ngamin adumngag iti patigmaan. Adtoy ti kwarta nga ut-utang, Marituyang. Duagasot. Di mo pa'y lakit inanay a 500. Nakaimimot ka mo to. Anya, kat duagasot mo ti ut-utangam. Wala, ngam inanay mo lata ko man aalimagasot. Common sense mo Alan amaray, iyanay mon a 500 dayta ut-utangag. Igatang ko iti bagas ken si daeg. Awan ni badung kaw, iso nga awan pangalaak iti igatang ko iti kaneg. Ay! Saan kan apautangan, Maray? Alan, ingkan, taado pa'y taramidag. Anya kamutan maray, kaslawan na kamaw. Pabuludan naklangarudan, ibabawin pa'y laang may. Gapaw takunamlan asino ka nga umut-utang. Amok to pa'y mutlaang nga awan pagbayad mo. Iso apumanaw kan, tadi ka pa utangan. Di nakmutlagay ang pautangan, ngam nagado pa'y lasam. Kapag nakamisuot ka, kasta ka dit, ipasabat mo kanya. Ay, masurunak nga rod ka ni Marituyang. Nagpuskol ti rupa na. Kunamlan adda impadulin na kanyak akwarta, amabalin na nga alaan no kayat na. Apay aya? Ay, basta masurunak kan kwa na. Ay, saan mon adamagan no apay? Basta masurunak kan kwa na. Di uray man agginura kami iti tongpal biag. Saan nakastadong mo? Noon niya ti diyo nagkinaawatan. Sulbaran nyo madinod tumakal dahi ta. Di uray man. Saan nakastakunak manin? Kapitan nak nga asawa. Iso arumba nga man nagpasensya ka. Liklikam ti makiapa. Sa anak mo't kat amakiapa, Inteng. No di kat masurunak laeng kan ni Marituyang. No anda di mo kayat kan kwa na ibagam. Nasasayat mo't lang no ibagam. Iti kasta, amuna ti baliwan na nga ugali na. Apay na natuyang, anya ti bagam. Umayak man makipangan ko araw. Awan ngamin ni badaw. Iso nga awan makmakan kun ijay balay may. Sige lang nana, ingkalatan ni Jay kusina. At dapay natdama ka ni Jay. Ay! Thank you, Kwarog! Thank you! Sige, umunay kalatan.
Mapan ka ni Jay kusina. Ay, thank you manan kwaraw agya manak. Thank you, thank you. Ha? Yan yamatay. Di pa indalimanak ni nanatuyang tinanganan na. Ha? Inibus namin asidaan kin inapawi. Idinto tanaga do day jay. Ay, yung bag gumamat no ininawan na tinanganan na. Hanggang saan mait? Nagawa na babain na. Nakipanganlaang. Ngam di na pa'y ininawan tinanganan na. Apay nga inanatuyang, nagadumat ti dinawat mo abunga ti kamatis ko. 5 kilo daytan Nagadula nga ro dun ti kamatis mo. Agpadawat kamot di ka agim imo. Kat no para lako daytan na. Agasam ngay dayta pinurus mo. Si daak daytoy iti may sa alawas, Junjong. Uston nana, di mo ibusan ta kamatis ko. Nayunak labasitin Junjong. Uston ko nakmat. Agbain kamot ana natuyang. Nayunak labasay kunakmag. Di ka kun makawawat Nan, kita agmanda kita pinurus mo. Mudtoy ta ikubag mo nana. Aw, antoy, kita amnay. Basit labay tao, Ha? Nagadua talaga dagiti pinurus mo nana. Isu ajak itad daytoy kan ka. Ikan ka lang iti 5 abukal. Apay ngay. Katno na banugak pa anak porporaus. Umdasan ti 5 akamatis adawatam nana. Agbain kamot Maribana, mabalin ka diti dumawat iti nating mau. Awan si daag ta saan pa'y asimangput ni badungkaw. Apay adi ka makitagad tapno aday gatang mo iti sidaam. Ibagamlaan no di nakayat nga ikan. Saan ano anya laditang ti bagbagam? Aw, anya, padawatan na wano saan. Bunga lang matiparya ngam iimot maun. Pumanaw kan marituyang nga may talaga nagpuskol ti rupam. Kandi ka ikan iti daw-dawatem anateng ko. Agmula kamay, tapno saan la aday agdaw-dawat ti amam. Ha? Saan lang De pa'y laki magango amin anateng mo, taganabam. Oy na, lapdan na kaapo. Taamangan nurubi-ruba ko ti rupa na. Anya, kasta tinaramid ni Violet kan ka, nanatuyang. Wan, Carla. Ay na, agasam, inikanak iti agbubuot at hinapay. Nang tadpay laang magnukas jay. Dila agpain, imot at tao. Hoy, nagalasmit gayam ti ugali na. Katday jay aba ng banangan. Ha? Imot, agpadawat lang arudan. Daytay pa'y nabulok abong at ipariana. Ha? Makan mo nga rod, no nabulok met. Iso nga rod ang masurunak. Katday jay may tamarikwa na ang kunamlan asinaw. Pinakanakit daing itinabangles amakan. Ala, apay ngay. Imot da nga maing. No siyak, sanak nga imot nana. Sige, ikan ka iti fried tuyo. Ha? Fried tuyaw? Saan? Kung kunaklaang. Fried bangus ka di. With kamatis kan sibuyas. Ay na! Kasta! Ay na! Imbag ka pa'y Carla! Mapangnamnamaan ka talaga! Ay! Saan langan nga agpakpakita kanyak na ya marituyang tatalaga apag sasawak. Ha? Kastakit din ti ibagbagana? Anya anabulok aparya ti itod ko kenkwana? Ha? All bird talaga. Ala, nakabaso laksan. Diyak la kuman imbagbaga nana. Angam na sabat kayo mo't ngamin. Isong imbagakon. Ay, ulbod talaga day dya tao. Di ulat na ibagbagakan kwa na asyak tinang ibagakan ka. Ang mga no apa anak. Wen, awan pagdanagam.
Gaputa talaga aliklik akon da dya tao. Jakon kasarsarita. Nala, Marituyang. Ag merienda ka iti biskwit. Taday talaang ti mailibrekan ka. Imot ka talaga, Maray. Nay, Awan lang arudan pakpakan. Imot ka pailan. anya? Ay na, nagalas sa talaga ti ugalim. Ikang ka lang arudan at dapay lang maibagamait. Mala, muto nga arudaytan. Muto na ta biskwit, isublim kanya. Imot kamot ngamin ita. Di pa'y lakit di mo't di naimas at tinapay ti itad mo kanyak tapno at da serbina. Day tala libre ta mo, mait. Agyaman ka pa'y tada. Imot kakit di abaa ka. Biskwit online. Ha! Imo! Napaingat da ka dito'y barangay haul, nanatuyang. Sapsapulin ka nga road, kwarog. Mabisinak nga minun. Makipanganak kumamanan ijay balay mo. Imbis nga min amanggad ka, tapno hadda igatang mo iti kanam. Ang saan mait, taday talag pag napagna ti aramidam. Alan muduyin ti susi jay balay mo. Tainak mangan. Ha? Sakas lang masuron ka pa'y. Kat no nagadupay lang amin nga amumag. Di mo pa'y layag tay susi ti balay mo. Tainak mangan. Ay saan? Kun may sa, jak kayatan nga umay ka makipangan iti balay kaw. Ngamin, makipangan ka lang arudain, di mo pa'y ugasan tinanganam. Ha? Day talaang? Ha? Manumot la day tanga ugasam ngay. Ala, pumanaw kan dito'y barangay haul, di ka manaktak, tadda pa'y aramidan may. Imot kakit di Sana nga imaut, jak la kaya ti ugalaym. Ingkan na, tadi ka manaktak. Apay akas tatila nga, Marituyang. Kaslag kakapsut ka, mait. Ay, mabisinak nga main maray. Ngamawan bagas kaw. Awan aminan ijay balay. Kahit Kasyan na ko, mamaray. Ay, pagkanindak mahanta mabisinak ko na. nala, ingkay di kusina tamangan ka. Kaasi ka, mait. Ay na, agyaman akmari Ay, nabsugak. Nasaya at mat Ay na, nabsugak ka talaga. Ay, imbag ka pa'y tapakanan nakmaray. Ngam ni Maribanang ngay, nagadwa sa una. Di nakmet nga rod ikan iti kanag. No ison tumatag daw iti tulaw. Jak tumat ikan, jak tulungan. Ha? Alamaray, inako na, kat agyamanak iti makan. Thank you very much, Maray Kwanang. I love you. Sige laang. Ay, iwang gayam. Inrikap mo ka di mo laang di kusinak. Ang mga numo nagtipusa. Un Maray, inrekap ko. Sige inakaw. Thank you again. Ay, unay mata ni Marituyang. Di naman lain dalimanag mo tinanganan na. Ay na, nagpuskula talaga ti rupa na. Awang babay na. Di na pa ininawan mo tinanganan na. Ay na, awang babay na talaga. Ay, agpakita ka la kanyak tapagsasawan ka talaga, Marituyang. Ay, Kapitan, naimbag ta na sabat ka dito yung kalsada. Adda ko maibaga. Anya dayta? Mabalin ka dahi ti dumawat iti kwartam. Da- Awan ngamin igatang ko iti kanag. Awan pa'y ngamin ni Badungkaw. Yak amaw no kaano asumang pag. Manuti ka sa pulam. Uray limagasot la ko, mga Kapitan. Nagdakilin. 500? Uray Kapitan ka lang. Na. Alan Kapitan. Padawatan nak iti limagasot mo. Uray Kapitan ka. Uray kapitanak. Saan nga gipadawat iti 500? Agasim dayta nga adawatem. Apay, asawa ka aya. Alakit din, Kapitan. Mangtud kan, nagadupay la sa umon. Aya. Naatakas kalakalala ingat.
Apay nalakatag sa pul iti kwarta. Tadaw-daw atim lang. Ay, gurit ka tayo kang kamanlagan. Ito. Ha? 20 pesos? Igatang iti biskwit mo. Taday talati maitid ka. Ha? Nagimot kamutin a kapitan? Sanon? Kukam laday ta 20. Na. Emote a kapitan! O anya, mamatikan kanyak inteng. Makitam ti kinalastog ni Marituyang. Ikan lang arudan iti 20, di na pa ikayat. Imbag lang nga igatang na kuma iti tinapay, wano banana kill. Iti kayat na katay 500. Na. Apay ko mga ipadawat ko tili magasot. Ha! Isumait, ay mas daawak ngamin kankwana ta saan nga agtrabaho. Day tala mapanagdaw dawat iti kanon na ti aramiden na. Di lagbain. Bay amon. Yag na data. No kasta ti kayat na. Baka amon iti biyag na. Ang dumting to ti gundaway. Makaamirais. Alan Violet, alaan na kung nagtrabaho dito laundry shop mau. Tanay awanan igatang ko iti kanu. Ay, diyak kayak na natuyang. Pinagsasawan nak ide, ta tinapay laang timpadawat ko ken ka. Imbagam nga awan bain ko, ta tinapay laang ti ited ko ken ka. Ha? Ay ikwa, Violet. Kung kunakla day chay. Inikan ka lang nga rodon, nagadupay laang ti ibagbagam adakas kanya. Ibagbagam nga imo ta? Iwarwaras mo kadagit ka baranggayan? Idinto ta inikan kamot iti naima sa tinapay? Tadyak nga rot idi nakaluto. Kat tinapay laang ti adda na ited ko. Inikan ka pa idi iti tsokolate. Ngam, napannak pala si Narsarita nga imo ta. Ha? Ay ikwa. Ay sorry Violet. Ang mabalin ka day nga alaan nak nga agtrabaho dito laundry shop mau. Saan? Diyak kaya? Sayang matla ti isweldokan ka nana. Tasadot ka mat? Iso nga sorry. Ta saan ka nga awatan? Marikwanang pangaasim man tapakanan nak tamabisin ako nay. Anya? Alan amaray, pakanan nak kumata mabisin ako nay. Nagkakapsot akan. Nala, sige maray, pakanen ka, takaasi ka man. Pakanam ti mabisen, kung ada nga rod. Iso sige, pakanen ka Marituyang. Ay, agyaman ak maray. Agyaman ak unay. Nala, mapantay di kusina tamangan ka. Umay kanta isaganaan ka iti ka na. Ho! Nabsugak iti kastonay maray. Nasaya at mat, maray. Sige maray, ina ko na, katagyaman na. Ay, oops! Di mo kunaan na di mo idalima nagtanangan na maray. Nagpus ko la talaga ti rupa man niya. Awan na talaga ti babain mo. Ala, agugas kay ti plataw. Agraman kalderaw. Ha? Kalpasan na, agdalos ka diti kusinak. Naglalay nga mon ngaya basta papakpakan latan iti karubam. Ala, idalimanak mo na kita ng anam. Taginaw ka. Agdalos ka diti kusinak. Wen kapitan, pinagsasawanak ni Marikwanang nasair ako unay, kapitan. Nasaya at no nasair ka. Iti kasta. Makaamiris ka. At aramidam kat sana nasayaan. Makipangan ka lang arudan. Ngam di mo pa inawan, tinaganam. Ikanda ka pa iti makan. Ngam nagadupay la pamadakas mo iti tao anang tadken ka. Iti makan, wano tinapay. Kas kan ni Banang, ni Kwarog, ni Junjun. Kan amin ay nakabaranggayan at timulong ka. Ikanda ka iti kanam, tulungan da ka. Ngam, dakas da pa iti imatang mo. Kapitan. So nga ita, baliwam ti ugalim. Aggagat ka nga trabaho, tapno di kag bisin.
Tapon numot nga may ti ko na dagiti ka baranggayan. Nga awan babain mo. Talag daw-dawat iti ka ng aramidam. Nagtrabaho ka, tapno di ka agbisay. Ay, uwan, kapitan. Agtrabaho akaun. Agbalbaliw akaun, kapitan. Ay, nanatoyang. Nasaya at met no amom itan ti agbain. Agtrabaho ka, tapno di ka agbisin. Tirigat na, ikanda ka lang arudan, at dapay lamakunam. Ala, agbalbaliw kan. Ala, sige! Ditan, tinagibusan ti sa balipay, aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat ken iti direksyon ni Virgie Puglay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Agyaman kamay iting kay panagdengan.